Whakatai ki e ki pia malo mo e tau toi maua e pongi le lei koe ni tali fia loto mawhana tau taha katoa pe ki e tau Malanga Sapate koe ia o Sapate hana hongofulu mawha sanuari o e wanoa taha walu pia whatawange pe o ku alamari e pia e mea kotoa pia mei apina ka wheha tapa o ngalua pe kuke mea ai tato e whetapa e pongpongini whatawange mo e ki tāpe ki nang koe pia mo whamiri whe siasi e kuke kau ki ai o whakampe ke lawantu ki ai i he ahoni o mua na hoko e tau Malanga Sapate e Kalofiama ke ne hanga ia o whakawhetongi e tau whanonga ato ke mga hei maangkaresi o tau kau koe ki ai e koko ia koe tāpua ki he koko ia koe whakakolo o whapena mō mauha wike eni lelei pia mo wike koe ni tau iai koe tau tūta mai ni ke wike hono ua o e ulaki mahina o e tau whaouta iai whawhetai mua ki he eiki e ne toloi pia mo whiunu e tau ngahi mo ui pe tau toe lawenga maari iai e tau tūta mai ki he Sapate hono ua e ni sanuari o e wanoa taha walu whawhetai mua ki he eiki o kou atu e whakamalo matu aki loto hounga mooni e me te au ko hi ko e tokotaha katoa pe o kune wha tautou a whea mai a Kalofiama Media Ministry ka maa whore Kalofiama wholofola mo i he pongi katoa o e tau ngahi Kalofiama ko ia o e pongi katoa pe ko wha maa loa kati mautolu a he laiki pa pe whakateki mautolu o ku mou comment whakalato lahi mai pa pe whakateki mautolu mou share e tau Kalofiama ka mou ngai pēsi to ike inasia i ho whamiri ngai mahini ngai kau ngā mea pe ku atu e whakamalo Atua ki loto hounga au pita ke tau taha katoa pe kuke awhi mai. Pea hewa ka te mautolu sini ke toki awhi mai ko tau apini. Kalofiama wholofola mo ui. Tali fie loto mawhana. Ko awhi mai hua toi pe ki loto. Whiri ai pe hao manako. Koe hapeha me e ala aungat ki te koe i oho whanonga au whai. Ke ngata pe ki te koe. Kai pehe ki siasi me whunga wanga koe kau koe ki ai, koe tau ngai ako tohi tāpu, koe tau ngahi malanga, me ngahi mea ke he peu se ato he tau pēsi. Hua atu ki loto toli mo whiri ai. I kai ki ngata ai ko le atu koe tau channel koe ia i he YouTube, ko kore ke subscribe e tau Kalofiama. Ko hi, ke ngata pehe ngahi mea whakaloto ko atu me ai, ka kulawa rewa ke hulu atu ai tau. Ia e PFT, koe Māori, koe Putu, koe ngahi mea kehe i e community o mauto e fua whatongi ke Kalofiama Media Ministry e i ho awhi atu koe ki ai pe ke subscribe ko tui he kei te ke misi ai ha video o mau o hake ki he YouTube lahi au pita ngahi video o mau tuku atu ki ai i he Kalofiama Media Ministry ma me Kalofiama wholofola mo i ke tau kamaire mana tui ke subscribe e hoko ia koe ka puaki pia me whakaloa. Whakamaloa te ka te mautolo mo sponsor i tau Kalofiama. Malo mua e vai manama, malo mua e whilau, malo mua e toi te ngai a kau he kosperi. Kono maoni koe malanga e kosperi, e ka e tatuangi apito pe ia, ka pia e ngahi nau, o ku whai aki ai ngau e koia pia o ku totongi. Pia koe e whakamalo ke kau sponsor, malo apito. Ngai kau taha, ngai whamiri, tau taha, malo au pite New Zealand i muri. Nau li mai pe i e Western Union, whamalo la hea ka te ki mautolu, ofa ke hanga i kia tāpe kina ki mautolu. Koe ngahi ngau e koe kumau whai koe pe mi, okalani, ku peisi fuke Kalofiama Media Ministry i okalani New Zealand. Ka koe ngau e ku lawan ke tau tatofu kotoa he inasia, i hange be ko ane a whina mau whanonga atu ki he ki whai aha, wike atu na mau i he Māori. Ko tui ko ki mautolo ku whamiri pia moe ni ihi koe ni, o mo nofe ngai whetu ke ko tui ko mautolo ku mo inasi he monu mo tātu aki. Mea ko toa wau hoko i okalani, o mau lawa whetuku atu pe ki holoto whare, iha tāpapi, Amerika, Aseria, New Zealand, i Tonga. Whainga whetu pe te ke iai mau lawa whetuku atu. Pea whetuku atu i he quality, i he good quality, ka pau koe laita, o ke siya ke whakaafu ka pau koe live stream, mau toi ngāwe ki he video, ki hono edit. O ku toe whakatau mai me ngai software ke whai hono edita ngai. O ku siriti ko toe ngai mea koe. Ia ngai lai ata i he whai taa o ku whakapo uri. O whiama ia ke atarere o te whiama o ke toe. Kumi mai me flashlight ke te. Koe ngai unau ia ke whainga i ke leleia ngai mea ngau ke tuku atu. Koe kemua ke whai ake ngau i he video. O ku o tonga tā whakafoki ngai nau ko ia. Koe
ko laptop o ngai aki ki hono edit. Ai ko fu I nau ko ngau ko ki he Kalofiama Media Ministry. Ka ngai ngau e lahi pe ia pa anga ia whakamore ki ka ko whakamalo at ka te mautolu mo sponsor. Ko se niti ko ki te ngai a kau ko ke ri mai o au ngai ia ki hono mono aki ngai ngau e katoa ko ni pe waki mai rewa ki tua o ko whakawhiwhia hange koe family pe koe whakamalo lahi au pito ki he tamai be moe whae TV nā lātu ane awhina e whae ngau e ke Kalofiama Media Ministry ke whai tāta mhulu video ai whai aho koe whai aho whakafofa merino tā buaki pa pēwhoki Maria eti he wicket ki mua pe o don whai ngau I kono edit ngai video ke kato ke tuku atu ia I he kata ki mauto olu I he YouTube ka maa whoke Facebook whakamalo lahi kata ki mauto olu malo mua lotu pe malo mua tokoni rea torana ne eke mai ki te au pe whaangai ake rea koe ngahi le soni koe ai wike kaka koe uhinga kutana koe ke ngahi le soni koe ngai koe he Kalofiama I he wike koe le soni ngai koe sas meto tisi tu whaki koe me inlani webe na website koe ngahi le soni o mai koe ki he wike ko tui mahala o ko whai tatau ai metodisi mama katolika inlani presbyterian mai ngai sias ko ia tu whaki le soni tatau hange koe ahoni le soni tatau ko toa me whakamotua me saame me kosperi ipiseri ko hinga fa pe atu ko he lotongo tau Kalofiama ko le soni ko ni ko taha pe tau mai le soni o hinga ia ke le soni ko ngako he metodisi tu whaki mai koe me inlani o ko le soni e pentecosi ko le soni e Kalofiama ko le soni o ngako ko hinga ai hono afe ko ngaka ngai le soni ko hinga fu lahi ko kole me ko malanga Tako hiko ku ngawe pa anga pa ako me moli ke falai te pa pe ki te haku taimi via family via siasi via ministry pa ko hiko lahi vale ko e fatongia kono hinga ya wafi mai Kalofiama Media Ministry o denga aki ngai le soni ko hiko to konia ke osi pe ko fo I polokalama ko e tahan ko I pongi ko lama to konia te mo tolo ko o firma ko ia ai to kon ke ko hinga ya fi mai ko hinga ko ngai le soni oi weekend tau Bible training abang bongi tau te foki pe ke tohi alute na tau kamata ke he ko si Bible training hono wa ba na te ke kau mai Bible training he po abang bongi he Kalofiama Media Ministry tai mi valu tai manu silani kai ke love ko hanga tai ngai fetu ke he pepa mo pen to tapu ki abang bongi hawa taha te tau hoka te tau wa ko ia ki tohi ko ia alute ko ni tau Malanga Sapate ko ia ki ahoni Sapate taha fa sanuali oi wano ta havalo ko ke kore ai pe ho mo lotu ona nga lo mo bi mo tu ata ama pe me Kalofiama Media Ministry ke lotu ye pongi ko to abe hake he o tu he lotu ko ti fa family pe fo ki si ko ko ke tau hanga ke ki he lotu ki ko ia te tau hoko atu le ke tau Malanga Sapate he Sapate a ta fa sanuari oi wano ta havalo e tamai ko lotu ye ke afiona ke ta pe kina ha ta mai ki ta pe kina be mo kakai whawhetai mua e maututa mo ui ki he Sapate honoua o e ulaki mahina e tau koe. Tā begina ki mautolo pia ke to e ho mai ai mana mai awhiona. I o tuangi e mau kai moinu, mau lau maari ho folfola, i sisu klaisi ko alfa mo ui. Koe le soni e tau Kalofiama e bongbongi ni e toa me tohi a ulaki tu I. Ka wahe koe hono fulu mahiwa me koe vesi ni ma ono pia mo e fitu. Ulaki tu I wahe taha hiwa. Ves ni maono pe mo fitu ke le soni ni a Kalofiama ai le soni ko ya weekend ko le soni pe ni a Kalofiama ta Malanga Sapate a ki weekend ko weekend do sito ko mi ai ko sto gat ko to Kalofiama to ngalahi ko e ta ngai le soni ko ya o mai ko ki weekend ko speli ipseli da be fo ki fo kava motua laki tu I wa ta hi wa ves ni ma ono pe mo fitu fo more to lau ko to mo e mai ta hi wa to hi ala ngai tu les ni ma ono pe mo fitu asia e kupu ile tatau tu o ho nga ke ange lo ke ilaisia tu hake o kai mo ke ilu o loloa fa we hala ke te koe ni ma ono pe mo fitu ula tu ta hi wa le tu o e ange lo ke he palofita tu hake o kai mo inu o ku lolo a fa we hala ki te koe ka bau te fatu aki haka veinga o ku hai kupu ileani ki kamata anga Sapate ua wano ta havalu o pena no fakarea tu hanki o kai mo ke inu
o ko loloa whau e hala kia te koe. Koe tau tuu he aho ni o sio ki he aho tolu taha o ti sema i wano taha walu. Loloa whau. Hange koe tuu koe kau tana kosi oni oni, o te tuu kita whiu whakasio ko whee koe ngata anga koe otu. Ai loloa koe fu otu oni oni. Pea upehepe tau tuu he aho ni o sio. A tolu taha ti sema i wano taha walu. Mooni. Loloa whau. Ia koe hui koe loloa whau ai hala. Oku mahu inga kia te koe ke kai ha mea. Oku mahu inga kia te koe ke inu ha mea. He ka pau hei kai te ke kai, ka pau hei kai te ke inu. Te ke tā waiwaia, kai kia hao iwi, te ke pongia, te ke mate, he whanonga. Koe huinga whoki au tau kai ai mo inu, koe kai ke mau ha tau iwi ke whai ati ai ngā aue. Koe tau kai mo inu ke tau mo ui, koe tau kai mo inu ke tau tupu. Huinga au ke sino ai, koe kai. Koe huinga au ke tutue ai, koe tae kai. Very simple. Tō hake pia ke kai mo ke ino. He aku loloa whau e hala. Loloa whau. Whanonga abu tau i ai, koe mata tulu pe. Mahina ulua ki pe. He kohai kua kune iloa whee pueri mo maas e pe leili me sune si ulai. Kosi September o katopa November mo December. Koe kua kune ilo e tō mai ai matangi. Mahalo pe ukamata lere e tau pe alo maali. He kohai kua kune ilo e whanonga anga u tau whai. Kai maari hono tala ki tau tolu he sapate ua. Koe whakaheke heka wholau tau whai. Tu hake e kai mo ke ino. E ku loloa whau e hala ke te koe. Ki tawhitu upe o posi ai kau whenga ke veteki mai ai e pui tu ai tala noani. Te ke toki mau pe koe ho lau vai kahiwa ula tui. Mau kotoa pe i loto ai. Kata toa mai a context, kata toa mai a lima ano moi fitu pe me foi pui tu a koe ni. Koe tu Israeli ko tangata ko e hapi pe a mari pe mai fefine ko sispeli. I lau koe kau tama whau historia nau pe koe tu i furi ki vanu taha ai ni historia tu i Israeli, ko tama koe ko e hapi. Ko e hapi na e maria me fefine ko sispeli. Kei mina ke Plinisia e tamasi ini. Te bebe ko Plinisia kalauni, ko tama e ke hoko ke kaloni. Mana ko ia sispeli, ko sispeli, ko Plinisia, ko Plinisia e whanua kehe, ko e whanua Israelia. Bebe ko patau te tapu, ko Plinisia e whanua ko Finisia. O ki kai ko e whanua ia Israeli. Koe tō koe e whanua e pureanga Israeli na e tapui au pito he otua ia ke mari ha taha Israeli ma taha pia me ha whanua ke tapu au pito ia. Koe lao whiwheka ia na tala he otua ki a Moses hela tapu au pito ke whiri mai hao mari me ha whanua ke tapu ke mari mai kau Filistia tapu ke mari mai kau Moabe Midiane tapu au pito ke mari pia me ha whanua me ha taha me ha kakai o kai Israeli. Na ngofua beke ke mari a Israeli mo Israeli. Ta fitu upe ai. Ko fehui. Ko ha no uhinga. Ko no uhinga ai. O ke osi ilo ibe ko whanau. Ko tamo ta ofe whanau ha mea. O pe mai ki re kai. Why? Tai mo ta ofe ka masi i mo ta hi ne ke ona ke mari ki hataha. Be fonua ke una fa e ke mai na autoria. Why? Ko uhinga i ta ofe he otua. Ko ngai fonua ko to ape. Fonua ko toa pe na hana otua. Sai ko Israeli ia hana otua. Filistia na hana otua. Ko Moabe na hana otua. Amoni na Kenani na hana ko ngai fonua ko toa pe na ia hana otua. Ka taimi ko ku Maria i ta pe Maria i hata masi Israeli mo ta ahine na fonua muri. Malatu i o ha ta ahine ko ia ha ia ma mo hono otua. Aia kono whakareka taha. Oke ke ngata pe ko e mari e tamasi i mo ta ahine. Ka amto e mari ha. Mari e mo yongo otua. Ok. Te ke ngata i mari e mo yongo family. Hoko family. Ko i wā kona taha pe. Sai. Ko i mau pe heni. Mari foki ko ia mo ta ahine me fonua muri. Mari tama Israeli ia me ta ahine me Filistia. Ko ha ko tani Filistia, ha ia mo lo otua, mana tui, ko feitu ko to be o ke aluge o ke ave ha ho otua. O mai ia hono otua Filistia.
Pea koe na soke, o tua Isileri tama, o tua Filistia. Pea koe na tatao mai pe taimisi ipe, ko hanga he o tua Filistia ia, o tamatei ai o tua Isileri. Ai koe ku whakatonu lea, pure i lewa he fine motua ia, ai motua. Pea angi lewa he o tua Filistia ia, aloto i family. Kono uhinga na e ta pui fefeka he o tua, no way. Sai. Kana ta Filipe foki e kakaia, ta fai ki honolo to mo le manako mo le sai ia. Pea manako e pilinisi a e happy kei tu ipe ai ne tangata eiki ane tamai, ai no eiki. Manako a e happy a he princesi koe di. Tahine koe ko sisiperi. Koe princesi me fonua muria. Ok, pia na mari naua. Pea hana leba hono eiki, pea heke leba e happy ke taloni. Na aluhake whakatahai mo sisiperi. Mana tu i koe tama Isileri e ia, koe princesi ia fonua muri. Sisiperi. Na ki tatao kai misi mai pe, koangi e sisiperi a e happy. Whakalere fonua ia e sisiperi. Pea ta fokia Isileri kotoa alotu aitohori. Koe o tua ko peari, a peari. So koe vai tahi vai. Vai tahi. Kamate ke ki foki si peki hewe vai taha walu. Ai fei laulawa ila isi ako he mo unga pea me kau palofita peari. Ko peari, koe o tua ia sisiperi. Ta foki kotoa lewa Isileri alotu ka peari. Oke sia? E fatu tamake me koe na tala no atu. Koe kei lewa ke toi toka. Tai ke mate lewa o tua ia Isileri. Ko e happy. Pure i lewa ia e sisiperi. Sai, kapau te toi ki fusi i mai, ke ofi mai, he kai nau tau mo uia, wana taha mano, o pehenia. O maho inga au pito kapau ke takotaha Kalistiane koe, o maho inga au pito ke whiri ho mari me takotaha Kalistiane. Takotaha mo iki he iki. Iyo, mahalo be, me tono, mari be tau magoe, me sias koe, Pau ke ha kona ki peheia a tohi tapu ke mari pe Pentecost me Pentecost Wesleyana sestonga ikai. Ko ya kona ki ko i tohi tapu tohi matolue. Ko mari pe e Kalistiane mo to kota Kalistiane. Sai, tata wai be ke se asiha. Ka pau ke Australia asi su mo uiki he eiki ke Kalistiane ia. Ke he pe a denomination, si. Kawe kakaya na mo uiki he eiki he ngai sias ke heke. Ka upehe koe mo uiki he eiki ko ke oswakato mara pa ke tali asi su ko eiki mo whaka mo ui. O maho ingo bito ke mani, o ngaki e rea pe mari me tautau mo fulu tatau. Ke fui se tesko ia, o hinga ke tautau mo tui tatau. Ka mau te ke mari koe ke tautau Kalistiane me tautau au te ke mo uiki he eiki. Te ke polo parema ia. Tala te ke polo parema, te ke whaingata ia. Fa be voke to la. Ko hinga pe ku mari ke hanga whakaului mai. Kau kai ka whaunga whakaului lau mari ia. Ai mari e tama aku sei me tama aku ansei. He ke mei me ke lahi taha ia. O ki kai ke toi sei ko te misi ibe ku ne hanga ia ai ko ke ansei. Mo whakato ansei bi lohua. Whakafu ofa pito. Ia ni ia na ului mai ko i whaunga ko ia. Kono marina moi ke eki, ka te ke moi ke eki, pe fai pena fononga, o vale pena moi ke eki, fa veta e pito ke eki, ka fai toko taha ia he tahafe. Ka au ikai ko e fonga whakatohi tapu ia, ka ua whiri mari mai mei tu ake o mai ki loto, ke tau to whakauri lau mai, o kai ka fonga whakauri lau mari ia. Ok. Ke polo bare mai. Ma inga pito ka ba ko koe ke talavo koe fine mui koe. Ngai matua. Ma inga pito ke fili le lei. Pe fili ma to ta mo ui ki ki mo ui tatau mo tui tatau. Tala atu ko to aste fai la mo waka fe na pas. O te ke fili ma to da ko ke mo ki ki pa alu ko ki helotu. O ku ke pe ko i fe. Mahalo pe ko ne tala atu. Albe ke lotu kai mohe. O ke mohe ia. Ke tu ai pe ho hu au ki tu al ke lotu al ke fitu ke. O stai mi pe te tu kuma lotu pa pe me le ba ki ato ta ngulu mai ka kono moni ko le tau mai pe ana ia. He ke ifo ho lotu. He ke ifo ho lotu. Alu ko he alu ia he. Mo manga ua pe. E va veni pe como ta ia. So ke ma inga ke tonu ko ho filimai. Filimai pe ha ta mo ui ki e ki mo tui tatau. Tui ke si sukalais e kai. Pe e hoko ia ke koto tātua ki pe hoko ia whakakoloa.
Tamate I foki ila isia ka balofita pe ali he ta habalu. Pe tala tu foki fo yo ngo ai ke sisipe. I talahi asisipe. Ko kuinia. Kai tu pe foka e happy kai kuini ma sisipe. Ko uhinga ne foli kivano e fonua. He na ke fakalele fonua e happy fakalele he fide motua. Pe ko pe ho tau society he ahon. Oke ka foi fica o ko tangu tu mai pia me mu he sea ka foi fica ka pono mo ni ko sia si o fakalele he fide motua. O sai pe ka ba ko fakalele he fonga toton me alelei. Ka ba ko fakalele he fonga ke ko via. Ta foki a isileri ko to ata ka pe ali ko kwai. Ko sisipe. Neke ke anga e happy e tau hika ai tori he ka tama ne tupa ke be isleli lotu o tua kai hanga he file motua o nga ngali anga nge family ko ela mai motua ko ulu e family ka kono mo ni fakale he file motua pe kulahi lahi nga hitso sa e tau ia au ni fakale he file motua e me ko to ko pule anga fakale he file motua ko potunga fakale he file motua ko sia si fakale ko ela mai matua ko ela mai pe hanga pe la ki Britania ko tu i pe ka wi hano mafai hangareva e sisipeli o rani e government. Pea ta fokia isleli kotoa lotu ke otua sisipeli o pea. Pea ke foi talatu koi ka sisipeli. Le tamate ila isia kotoa e ka alofita koe a pea i ta lahi a sisipeli. Pea tala mai foi fekau. Tala ke ila isia, taimi tatau a pongi. Foi taimi tatau ko ia, taimi koe na ne tamate e koe ka alofita. Taimi tata same time. Te tamate e koe. E foi whanongo peke e palofita vai kai vai pene lele leba o tuku e se vaniti e kolo e lele ke toafa o nofo il tolo akau ko sonipa ko liwi a wesi ko leba ki to e mo lele ki ana i maka lele ke toafa lele a ilaisia ko palofita ya e mana vai ka habalu lotu he mo unga toe afi lotu toe uha ko palofita e lotu ko palofita e afi siana lava is a man a great man of God lere a Elijah ko ne mana vahe he fine motuma ili fia e pa mo ho ko tau to tanga ta mana vahe ai matu atanga ta he fine matu ili fia se bani dia tamai he fine motuma yo no mani ili fia e fai fekau i ono pe lahi ele mana vahe ko hinga ele ele sia ko ne fanong he ngongo ko ha fo i ngongo tai mi tatau pe apongi pongi te mate i ko fo i ngongo hai ngongo le ngongo ko via ko hinga o ke fa aloto si i ai fo lahi ho fa fanong o ke ngongo ko vi uhinga ku ke lele ai uhinga ko ke lia i kai lele. Ko hingo ke loto si ai o ku hala e mea ko ke whanongo kie. Ka bauna ke whanongo pe koe ke good news. Wow. E loto lahi, e hiki hake holoto. Ka ke hiko whanongo koe ke bad news. Ko no hingo ke loto si ai. Ko ia whakasi isi e whanongo ke bad news. Whakasi isi he ngongo tāmate. E heka mea ke irifi ai. Ka pai tata te pamate ka bongbong. Ili fia te lele. Tātaki o ke very selective ai news i ke whanonga koe ki ai. Whanonga ki he ngongo lele. Whanonga ki he ngongo mo talanoa ke ne hiki koe to lift you up. Koe ngongo e ke tau whanonga ki ai. Kea te me tau ke ki tau whia whanonga ki koe he ngongo lele. Ka hanga e ko ulu ho tau te ringa he whanonga hea. He ngongo kovi. Mea koko ki hai. Mea ko mea. Mea na help. O ulu ho tau te ringa ke whanonga ke walo pare mai. Maho inga abita ke whanonga ki he ngongo lelei. O ngongo i kuna. Tala noa, ka mea kulanga hake ki he mo ui e kaina. Pea lele wa ilaisia. Abe se vaniti, tupe whitu e ka, hola rewa ke toafa. Toa tupe ke ki lolo akau koe sunipa me mohe ai. Lolo tonga ne mohe. Wala ke angelo le fafangu. Aha ke pea ile siapa pea ke angelo tu hake o kai. O ke inu. Lolo a fawe hala. Os bene kai mo ne inu bene te mohi. Te ala te angelo kono tu oua. Te fafangu wake him up. Tu hake o kai o ke inu. Lolo a fawe hala ke te koe.
Ko le ko ngak e wesi pe ia ko keke o tunu mo ina vai. Ko le ko hele fa he pelu la ki le na hike fa mo tu a o asi ai ko ma ko tunu. Mo mana tu asione wataha. Asa ko asi su ko ia ki he ne ka wa ko nga he ta ko ia tai pilio. E ko e tai ka re. Mana tu asione wataha na haka tu ki uta. O asi ko ya ko ma ko tunu mo ika. Se vai ma tunu. Au me hange ko tai ni ko ha ko tau tou si ko ma. Na au tunu e ma. A hake ai lai sia si atu ko ma ia o si tunu mo ika. Tu oua kono fafangu he angelo touch. Waking up. Tu oua mo e whekau. Ko o lau tohi tapu, kone toi asi tu oua peha me au repeat peha whai me tatau, to kanga ki ai. Maho ina api. Kono fafangu na tu oua, aia koe fafangu klasi ua. Aki peha olea, te lawa pe uia te mei tu, sione, tu kada wo. Pe malama ke ala ki tamaku, sione. Wake him up, you touch it. Teita. Tua kada ohe koe nuku osi hoko e walo. Koe whonga, whawhangu koe ange lona keike ne ui pe, kana rea, touch him. Wake him up. Koe hui koe tau fie kaia, mo tau fie inua. Hui ngau tau whaaloto si ia. Hui ngau tau whaalele ai. You isolate yourself. Ave se vaniti o tuki pe sipa pe hola mai ki toa whano. Ka taimu tō bebe tau whaaloto si ia ai. O tau me mawahi tau tolu me pe me whai tākanga. Mawahi mai no ngai whāmi ngai kaungami. Mawahi mai pe me siesi. You isolate yourself. Ke me nofu toko taha pe me takataka toko taha pe. Kono uhinga pe koe ātakai koe me o ke fōwai. Toi kovi ange koe toi kore i lai sia ai ke toi na mohi. Lai, o whae te mitau koe mi whaka kau koe ke suicide. Ke toa ho mo ui. Wai, koe hui pe koe me o ke whekuki pia mai, me o ke whiangai pia moi. Ka pau te ke lau ko toa e whitawa noan, ne ke kumi e sisipe ke tamati. Koe anga pe i e tala noa ano. Ka ne ke hoko. Ko tala no ke whanongo koe ki ai, ongo kovi ko ke whanongo ki. Ongo koe, lau i koe hata. Nga tau mai me o ke pēmo pe he. O ke ila kai whai mea koe ia, kai whai ea pe ia. O kai koe whai mea mo on. But sometimes, o tau whaalele tau tolu he veve. Kai ki mea lau noa, kai ki mea mau. Koe ea, sio, koe me koe lahi taha e tau loto si i. Lahi taha e tau uri tau veiri. Koe fufo i tala noa pe. O kai ke makohi ai hokiri, kai ke lawe ai. I kai, koe fufo i ea pe. Tau tukulere. Koe ni nisi, mausia si whai whakatao pe kau taki. Taha e, tala loto ai taki pe me Iraq. The Assemblies of God. E taki koe Iraq. Koe ngai whanua koe i he wesi te, ngai whanua koe Pasifiki. Ke sia ngā kau Palestina whaka i. Mau hano ki mau toe langa ho mau uru. Ngā ngau uru me langa uru. Mau hano ki mau tolu ai. Ko mau tolu, ai kono inga ki Iran, ki Syria. Tame ko mau tolu, tu usi ho mau uru. I kau whakatanga. Ai esa, ai ela. Kai pehe taki ko ngai siasi Central Court ko Iraq. Hene rea whakata he conference. Whakato a siasi. Pehe taki ko ini. Ko mau tolu, kai ke mau hano. Tu usi ho mau uru. Whakatanga. Mau tolu, mau whakawheta. Mau tolu, mau fia. Mau mate whakamaata. Mai toko taha. Nai mate mo ki mau tolu. Ka ko mau tolu ko he Pasifiki. Ko mau tolu ko he Wesite. E ke isi he kau Palestina whaka i. Ai hake peki mea ko mau hano tala mai ngangau ho po i ulu. Ngangau whata whakita. E te ngangau pe fo i la e kai hai. Langa ulu. Tau hano he langa ulu mai ngangau. Tala mai he tā mai a
ai fonua e whakatanga. Mau tolu ia kai ngangau ulu, kai langa ulu. Tu usi ulu. Kai pehe mai tama ko ia, Kalistiani me Ira. Kai ki te whanau ki te hahanu. Kai ke mau whanau hahanu pe lau. Me be ngona mai me ngai family ko ia, si mate. Wha maata ko ia nau ngai mare, wha mai be kai whawhetai piki eki. Hallelujah. Hoko e mate mau tamai, i ngau e whakatanga. Loto lahi e whanau, pe mui ke eki. O Yahweh e tau tuku lere he lea. O Yahweh e tau tuku lere he tala noa. O Yahweh e tau loto sii. He ea pe. Hau pe taha talatu ka tikona tama e mea pe mo pe osi. Peksa pe ta telefona pe ta na tama e mea na makitale so pe tama e mea ke pe mo. Okay, la vai kai to loto pe ha loto. Kai di fia mon. Hallelujah ia to atu ka si e fratu ka maki moni ka isi asi. O si pe hele ta kwa ko foi loi, ta kwa ko foi fasito. Porque ilo i fogoi ki moi ta kwa foi loi ta me ke pe ata me e o si lama i pe ko leva i pe o si at fa ke to la piso pe lava tu e o si fei api ko foi ta la no ano to ilo e ko ki moi na ke ya foi ta no pe he ka ta fa ali ta veli pe foi e kai ke lave ai ke alo ki mikolo mo kai ke lave foi e ko ya ke na wisi ko ka kono mo ni pe ke fu fi kai ya mo ke fi aha ke a iglesia ya ma ostono same tahawa me vesi no e tata fo same ho fola o ma angi ya he siliva ku haka mohaka siliva mai ko la ku haka mohaka ke to ai uri to mai piwa ko alu ya ke afi e le vai same o ma angi ho fola Maane ho folo ya. Koula mo siliva. Koe mai ko situl. Ta mai kau ke ta. Alo mau pe me akai ke afi, ke tutu he afi. Ai sia mo ko be, ke mafana mai pe me akai le tang ke mau. Ha me he afi. Wow. Ta koe mai o situl he afi. Ma di wifi visfa. O ke mo i tanga he ma pe ka ha. Ka ke folo ha. Me fofo mai atua. Ka whakawhita i ko si mawe ma, ne ke aka i leisi ato i tunu ma. Ke toi hela ia. Hey, just wake up and help yourself. O tau breakfast ki he, o tau lunch ki he, o tau tina ki he, o tau toi sapa ki he. Pa we. Koe kai, o kai ki fe. Kai ki he ngutu alu ki lotu. Peke ma uiwi rea. Sai, you need to read the word, meditate, obey. Kalango fua, pe hoko leva e folofola koe kakan to be part of your life. Kai, iskeri vahe no tō lutan he o tua ke alofita. Kai nga tohi. He kukona ki hongutu, kai meria ki hofatu. Pe kai osi ko ho kai, pe kai tuki aule viseri ha, orea, malanga. Koe taimu koe kuke lawa e tohi tapu. Hake kau tae ori, o kukona ki hongutu. Ka wewe taimu kau toa ki loto, meri. Te ke toki hake meri. Tau mai Solomone, te ke toe lua mai ki peki tu e mea ke kai. Ka bau na ke kai moa, te ke lua mai ki tua koe moa. Ka bau na ke kai kapapulu, te ke lua. Koe hae mea te ke lua ki tu a, te ke lua ki tu e mea ke kai ki loto. Ka stu pe ai. Ka bau na ke kai ha folofola, lau ha folofola, meditate ke folofola. Ok, la mete ke lua mai, koe ha. The same thing. Te ke tawa noa, vahe, he folofola. He koe mea ia te ke lua ki tua, e mea na ke ai ki loto. Ka pau ho ita, ho mamahi hata, ko toi ha feitu ho lua ta kai. Lua he so pini, lua atu he api koe. Koe lilinga i pe ho mamahi. Ko toi ha feitu, te palaku ia ka kai mea ke lua ki tua. Pau na ke kai pe me folofola. Te ke toi lua, oua, maat. Hu me he whare ki he whare, ho hoko koe tāpua.
Koe vahe pe mea na ke kai. Koe aho ko te tātu ki hata. O vahe pe e wholofola na ke lau he aho. Oh, hallelujah. Amen. Koe mai. Tu hake o kai. O ku loloa whawe hala. Koe whakawhetai hoku lau maari e. He uke ki toi a koe o toi tunu maa. O si maau ia. O si maau. O ni be tala loto a sio pe. Wahe ua tolu be si hono tahawa. Pe sio pe o kou mahu inga ia nge au. I o folo fola e si hova. I e ku maa he funga te pe. O kou mahu inga ia nge au. I o folo fola e si hova. I e ku maa he funga te pe. Ai mu e folo fola ke mahu inga nge ia. I he maa he funga te pe. Ai mu e folo fola ke mahu inga nge ia. I he nusi pepa au hini he funga te pe. Koe ahoni. Mana koa nge nusi pepa ia. I o lau toita. Mahu inga. E folo. So e mai te ke mauivi ai. Koe mai te ke tupu ai. Koe mai te ke iku e ke moi tangata. Ka tukua hono o hofi ngai fu maa koe. Kua toi ha maho oho takai holo ai. Pea ke maha ki ai koe maa koe na kuke kai. Uinga i ho kauti, koe uinga ho suka. Koe uinga ho mafu, koe uinga tuto maulunga. Fulahi o oho takai holo. He ngahi maa ke koe maa ia te ke iku e ki whare mahaki. Ko kori ke ohofi koe fu maa koe. Ohofi koe maa koe, hikai te ke suka ai, hikai te ke toto maalunga ai, ohofi koe te ke mo uilele ia sino ata mai mo e lau maari e. Tu hake o kai. Loloa whawe hala. E ne ofu hake ko si ai maa ko si tuni. Maa e ko si hau me he afi. Maa e o ke mawhana. Koe mae o kuto pono ai ho lau maari. Koe mamata ke tafa ati e kui ai hina vai. Koe vai koe a koe taipe ia ke lau maari e mana. Nisione vai fito, tolu fito tolu au tolu iwapa. Whaka ose katoa ngana te tu asi sua kalanga. Ilonga pia taho fie inua pene hao ino. Kone tala noa ia ke lau maari e mana. Tu hake mua kai mo ino. E kulolo a whawe hala ke te koe. Maho inga ke tau kai be me folofola o tua he aho kotoa pe. Mahi hau kai be me folofola. Aho kotoa pe ke kai. Breakfast, lunch, dinner. Te tau inu he lau maari. Maho inga au pito ke tau papitaiso he lau maari. Maho inga ke tau fono he lau maari. Maho inga ke taki tau tō he lau maari. Ko inu i he mai. Pea te ke iwi i ai he whanonga anga o i wanua tahawalu. Kaia ilaisia mo ne inu. Pea tala mai rewa he whaka ose e wahe. Pena ne lue he ahe whanoa. Mai po e whanoa. O ne au li maua haolepe. Wow. Koe whika whanoa, o hinga ia koe tuao, te koe tesi. Pena koe uhinga me whika whanoa ki tau whanonga pirikini he mamani koe ni. Ka mau te ke kai me wholofola. Read, meditate, obey, and let the word be part of your life. Let the power of His word to change you from inside to the outside. And let us drink from the Spirit of God. Maho inga be baptized with the Holy Spirit. Live and walk in the Spirit. Maho inga ia. Kabau te ke kai me wholofola. Pea ke tautou win he lau maari e otua. Papi taiso he lau maari e, whonu he lau maari e, a ewa he lau maari e. Koe mea koto bete ke whai he lau maari e, sio he lau maari e, tuu tangutu he lau maari e. Walk by the Spirit. Te ke iwi ia. Te ke mālohi. Te ke kaukaua. Pea koe ngau koe te tau whai he eiki he mana tahawalu. Iwi ia. Lava lelei. Koe ngau e ki he eiki. Koe ngau e whakalau maari e. Pea ku fia mai fuiwi whakalau maari. Pea koe fuiwi whakalau maari e ko ia. Mauia me wholofola. Mauia me lau maari. Koe word and the Holy Spirit is the source of our strength. Tu hake o kai. Ku lolo a whawe hala ke te koe. Tu hake o kai. Tangata eiki, whina eiki. Tu hake o kai mo ke inu. Lolo a whawe hala ke te koe. Tala wou mo e whina mui. Tu hake o kai mo ke inu. Lolo a whawe hala ke te. Whai whikau pi sope Palestini. Se tuata ti koni. Tokone whai whikau.
Kau te whakaonga atu. Tu hake o kai. Loloa whaue hala. Ia koe hae mea kai. Koe maa, koe wholofola e otua. Koe vai, koe taipe he lau maari e maarani. Koe taimi te tau kai ai moinu. Tau mau iwi. Pea tau whanonga ake he wana tahawalu. Hae ui a eiki mai ngau e otua maki tau tolu he tau koe. He siasu ke iai. Tala atu, iwi ia. Pea koe koha iwi au tuu he tangata. Ka koe iwi, tuu he wholofola. Mai ngau e lau marema. Whai ake tau ngau e he funga waka. Mai potu ngau e wike iai ki tau tohe tau ni. Pea toki hoko lewa moone tala monu e wanoa tahawalu. Koe tau e monu ia. O wholu keres ia. Tu hake o kai. Loloa whaue hala. Ia te koe kamai ka kulotu ia. Tāpe kina mo eki tau tahaka tua pek pongini. Ia koe mau whekau ia. Sapate ua. Sanuari tahawalu. Mau tu hake peo kai moinu. Loloa whaue hala. Whawhitai kua mau. E mau mea kai. Koe mai e mo ui ho wholofola. Koe lau maari e kuka sililingi. Tala kia sio eri wahewa visiwa walu. Te uhua i lau maari e. Ki he kakano kotoa pe. Koe kulotu ia. Ke pehe. Ko tāpe kina ho kakai. Mau mauiwi me he maa e mo ui. Pea moi ngau e whai ho lau maari. Jesus Christ ko alfa